pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono pansame kardom pipa jupani. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arjuponita. Botor teron ME skora long lothan bang rajani tia phan transfer ki pia puthak student tumpen ningduk chipaklan. Lakhain kor trok duwar bagri constituency ke padu lakhai ni dulamara botor teron ME skora long inut lothan bang kachipaduk nai abang pura jani tia phan transfer ki pupen apor student atum ningduk chipaklan. Athemara jani ti lake dak botor teron ME skora long ke bang pensi school thireng jengpen stame uthot pareng tulo. Lapuson sikime sena bang puwa phan katrek plot mate transfer ki pidet ke ningduk piglo lasi KAAC kacharia bang CEM Dr. Tuliram Rong hang lapen education EM Richard Tok bia phan niya klong pen chuni vilo rajani tia phan transfer ki pike pinang nelo dak botor teron ME skura longsi pabang ver padover nangpo jongsi transfer det lopelon te student atum kana hok thitan Tanjang po pusi tuning dipon. Lapen botor teron arong arada tumpen sitame tuning di kedupon. Tangte rat anam tele arjupon sinen. Dola marapen Avinas Togbi report KARBI ANGLONG TV9 News. Kaching hon sa rajani ti alang li panke kunumute ladak school pen ke transfer nang ne education em lapen Dr. Tuliram Rong hang nang li tum behani pansame dili tum dak botor teron ME school managing committee lo members tum pensame suri ninga klong pensi nang chuning ridun lo asin aje bidi pensame la nili tum ME school asar master panke terepon nongli pulo thema lada school along loke chari than bang appointment ke long chadik pe alang li inuvelang headmaster pen adun thuke office same alang li phanjong si transfer pon det lo pulote ladak school ke than chipaduk nai ke chipaduk ya bang kumat do lang do ladak language teacher do alang li office same alang li tanon helang same alang li lapente apu intisar alang li tumbehani ke than ke chipaduk join si ladak school students same pini an 198 an ke do aprang alang li tum bang we ko pulote halasa lam pudam lo pute aprang ke ladak kom se kom 80 60 70 la son si up down do bom usumar ki juma son si hoso pen ang jubom do office tame la intisar alang li wang det pen api non bang pharoi si pen non ake up lo bang pharohini kele jiang ring lo ang ring people ma blote alang li ke than me exen a join si Don Bosco ki badun school tum same private long ki badun school tum same hada ke than ko an ne kithe kere je adim pente ki than ki mi adim office tame nom langke dak biposi nili tuma rong ME school long na paduna kok labangke nangli tum same chinilo office tame nili tuma hen bangke alangli sir langli tum bahani ke than ki mi o join si ladak Don Bosco school Malin school mate ahin ben English school ki toy dun au sumar an same ladak sinang toy dun et labange nili tum chichini pamelo alangli rajaning teacher alangli ki than mesen lapente language teacher alangli same ke than mesen lapente alangli alam mithang subject pen bat same kaprek subjects tame than pipon lapende ladak head sir lapende anu kaprek sir same alang litum so that une that ho same alang li ti sang ho jong hil leng the ladak hala sahut bamboo bridge do la bamboo bridge ho same alang li bangbom lapende bamboo bridge le langpon that same hala sahut lang the bam kang ninghap same alang li cycle barak chewan chot pen same alang li school bang Monday to Saturday an ke class a hopta bang nang do la an ke bor ipen jong si alang li fan ke bor iwa munit afan jong si nilitum arong school pen alang li fan along ka prek transfer pon det pulote nilitum ning aklong pe masin ning duk pik la pen ning oi pik alang li fan ke aje pen same nilitum ladak ME school a teacher kai ke than bo mason athak alang li methang asit long na chipang ni ji phachi alang li nili hin pen mate nilitum staff hin member hin pen nangli tum kethe geding education EM sir Richard of will apente Dr. Tuliram Rong hang nangli tum behani phasame suri ninga klong pesi nangli tum phanang chuning ring lo nelilam the pachini duing ke la Sangti Mohondar Sira Rong hang pilapen SMS ea tumpen AI KSU amai pus tarson tiso phan langboy kipipon
Mati jong ni phai sir ke bar ni berta chatai long ki klangpon inut sang tie mohandar sira rong hang pia pan All India KARBI Student Union mate AIKSU amai puster son ti sola pen ari sang ho tumpen sira rong hang pi ke KAEC la pen Forest Department atuma phan lang plot pen si sang ti kyang pupu karboka puthang puthot sen mohandar supply Association mate SM SASI hemalong perang ke amai kang nipon Perang kermai long sen mohandar sira rong hang pi pen kaning je pon ke AIKSU amai puster son ti sola benari sang ho tum nini phan aron realo mate choklem alo ave pu akoi nang ki pi pon ke ahokali la pen ni liphan tangka sori phokep nang pinang ji pusi kither puta akoi pi pon lasi la puson nang kither nang ki hap do bom lang pulatang te ni tum ta sai jok je lam hoi pon nang kok lo puta ning je pon ang ton lam the kachini ji aphan perang ke theng no kaning je pon alam thele arju pon sin news report KARBI ANGLONG TV9 news to nang kau thai pen kipi la pen nili photo kipi ke la ke alang lutum a ot kilang no si ka chiplang no kusinili ke pudepo athe alang lutum ge pini chot kali aprang ta alang lutum ge nili long tawang lo along a break long tawang lo sitame alang litum ke poisa phansi la ke claim chot a bepar ke anu ge preg along ke hangdam ko na lo George Milik along ta mane ka choklem dundo George Milik andar lo haladak sita alang litum santing len pia long ta 10,000 lama long ta dilip lama long ta 10,000 lapen ke moromi dipusane pine la long ta 10,000 lapen ke ba ing tipi amen ni libang chini ne der alang lita ni andar George Milit andar long si choklem don lo alang lita 10,000 pilo lapen ke ako nino arthik ti so mohol long ino choklem dundo alang li phanda pa 6 tak dam lo so mek ta men hala inti so he alang hemonto ta alang 25,000 alang li tum han pidun lo alang li tum ge nili phan kenang ki blame ke je avedet pulo thik ase alang tum avedet pen pulo te nili phan documents nang hango do ma abe ma documents nang hang det pen si alang li tum la nili phan fake news nang ki pinang ye nang ne det je polo documents nang hang det pen nang pino nili phan kopi ma ke chok che ke dan de nili phan aprang nang contact tha documents nang hang tha nili bangela si pudi la si autonomous council sar tum hanta nili kardom ya thang nili ke kabul ajat tawe kumat bang phusi nani phan kang hu po ko na pigla amen bang la bangke media All India KARBI Student Union patumsi nili phan kang hu punang karbok la amen bangke starson tiso la pen ke welson tiso la pen ke mensing teron alang litum si batai ta nili phan la son si nang aprang ta la sodim long thot sodim long si nili phan polo ok kachong hu la ki pusi sita mi alang litum poisa chuendet anu ka prepon poisa chuendet a join ni sila tum ing samri lo sita mi non ta ko son ak taxi poisa nang hang lo nili phan direct nang hang he de a hok pe nili phan direct nang hang he anu ka prepon si pukang lo je nang paching kino nililong ke nombor tabe alang litum nang sinili phan dorkar pote nili phan phone nombor nang sipinei nili phan kon sta phone nombor ta nang pipe anu ka prepon si pula pot alang tum si bang chingki lo surkia ke nang pipo ta hobai do pusi pula he ahok lo ili ni je amunit alang litum ta choklem da chodam da ta po student union po pot nili bang ta nang chirap dun po surkia bang ke pusi nili po ini je sitame nona bang alang litum nang hang lo po poket nagi sitame nili pula nili ke poket ave nili ke capacity ave non mat ke the nili ke royalty lo maka cpg ba nang litum hal ma cpg mahala levar tum hal ma ka cpg pemasi nili ke pipi join si alang litum ke sorry alang litum na to cara arni bangke Saturday alang tum pilo news Monday arni ancol pasti lapuson along anut kaprek la tum son gatang son adun long dum no na mat ke anut kaprek atum ge la son nga chiplang bang ke abi alang litum si along tin da dampo along tin da long ta poisa rungpo la tum ge la son si ka chiplang lon dayak ta asia alani lang kiso tum nang temane nang long dat bang kale kaprek long ta son dum bom aga prega long ta damik bo la tum bang ke telas bang so star son
apan tenang itu mah hin ban kupilan tenon kang sai kipi nili tuma hian bangela som jong si chiplang bom lang pulote alang angli tum han chuning ri lo media tum han ta chuning ri lo ma rat tum han ta chuning ri lo la son ke klem tum phan ke insai vek nanji la pen council la sora phan ta chuning ri lo sar tum phan ta insai vek nangi la son na ke klem tum phan ke si tengah tumna sang tim hol doan pen kang sai son ka sik son dulu mah mate agapek son thana pini son ka report dam son ka sik nili la son si mathalo he alang le tum la son along ke torture nili tum han ke torture la pule nang torture bat pulote nili tum ke council ta text ta chipiun elo la sila punang claim pulote nili tum ke FR ta sitame pidep po kasi nili tum bang ke chisiklo clear da believers church along an kimi ki cho jai me kideng pon mati jong ni phai ke barni lakhain korahini surupothor MEC constituency ke parlo sangti hidi laijan tiswa rong clear da believers church along monduli sipen an kimi ki cho jai me deng pon lo bangso an kimi ki cho pona jai me ga long di kon son tiso local pastor pensi mai chari pon lo lapen siken ki ling kong chun bang a hin pensi aluhi ke pachini lapen jai mek alam the klar dak pen than pono pastor tiso sang ho pen kachuri pona maya long aluhi sarpo aman pen brother sarbi khatok bi phapang jang aluhi agostin tok bi mekri rong hang pi anjoli lek thipi lapen amparta hempu jisu kristo phan ki kroya radatum chitong dun pinpur da mekidam tanganing kan ki thom abage sangti hidia hawar angkang arve kang kijangkang arpik penajok kidam tang ningkan ki thom ki sai kachuti ki atum aphai jum hek ason bonta pininga sengkana bang ke botor ke mesen penajok si sai kachuti ki apor hot arve jang si apor teng pen sok chu e dunlong la pen non an kirot kirim tang esi clear da believers church amondilia arada tumpen arnama phan kero lapen non kivang jilang arnia phan agostin tobia hinpen mino hirjmi hangponlo lapen brother sarbikha tokbi pensi arnamalam phan pajami ponsi clear da believers churches amondili isiara tum ningarok chikpi ponsi ankimi chuponlo news report KARBI ANGLONG TV9 news स्कूल तेरे कंगले ना मिलियर की स्कूल तेरे कंगले Langbirik no DLP skora long at hambang atuma phan transfer lab ajok disobaya hawa radum thorpak pen ka chisong pon lakhain ko si hanson constituency ke palo disobaya hawa langbirik no DLP skora kang hamji lapen hanbang aphan transfer lab mate kapregi skora long toy lab ajok disobaya radum ningduk chepaklang ponsi thorpak pen hap ponong lepu ka chisong pon labang so score 1938 aseng kan pen visubaya rada phat nang pipon si penang an awe nang parbong banglom la penona pora bang so scoring hapon ji along ke chedon dun thek the athema labang so score pen si penang an ki thekeri officer ta nang chemano labang so score longka dogowe bang chokner ke bra lia kachadia somaratum do bonstame men lo than bang atuma phan niphai trok arni transfer lab ajok lokacharya somaratum ke nanghu prongasan si mandelo lokacharya somaratum thangna chini nesi lokacharya hem bangvelu bonstame than bangatum bangvedet ajok pini ana banke transfer lab lopu aberta longpon si kacharya somaratum ta ningduk chepaklang pon lapera bang so skor chandra singh terang me scorpen kapacharap jipu ke alang nitum pen khoi the amparta labang so skor le kang hapondo mate kaprega skor chiterek nangji pulote ka dogowe bang choknar ke brapli a somaratum abangke skor masi padun delo jongsis osomaratum nahogla pulote ke AACCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard Togbi lapen singhason Luker MAC mate kiki bom MP Amar Singh Tiso atum adai chi NNG jongsi alang letum adai chi enun e pulotang te prabjen penabang so score long than bang
นางต่อยนางจีละเป็นกายเต็งปุปอนทูนางจีละเป็นอาลังเลตุมมาฮอกเป็นเลฮาโกเป็นเอ polling station PS นางปะปรายปีลองเลปุซีดิสบายรัดตุมทอร์ปักเป็นจิซองปอนซีเพรังเกทิงโนลำทีจิปักลังปอน News Report KARBI ANGLONG TV9 News PC pa po ni ma Kalau dak lang break nu dia long pini non dak lang break nu di pu bang high school bang pa bedet po Condro Singh terang ME school along Paciropo po aprama ta nilitum ke kan li po penta kecidon de bang lo nilitum bang ke ge block officer dam lo penang song na pale lo nilitum ke ako pen alang break school po dak padu bet na ipen yong si ipen polling station na bang ta aprang pen ke lang break nudi po lang break nudi padu thip na yong si polling station la repeat polong tenilitum ke adi comment pini non puta lang break nudi along ten voter ID ponon pan card ponon aadhaar card ponon ko te lang break nudi lang lasi nilitum ha ke thek te kaya teng lang break nudi polling station na bang ta lang break nudi LP school si do nai si nilitum ha ke nilini ha pasi nili bang aplang na ke presiden barim lo सरकारी gamla lo mati thek te lang break nudi LP school polling center ko bang sini pada nang pong pen kaya teng school ta kaya teng lang break nudi LP school pa do pidip ason te kite ke ding nang tom MP MLA CMM ma ka chuning ri ke kalang lo lang break nudi LP school tanang pa do pidip no ben lang break nudi polling station naman ta dito nilitum lalag an man kenang pa do pidip ason te basi ni kite ke ding tom atum handa chuning ri sinilam te intan ko Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi